yakayalitaja uhusu mahakimu wakaofanya hazi hamaze mahakama mbali na mbali wananguwa nzuani wananguwa mwali wananguwa gazita ikakiasi ya mahakimu 20 wahudhuria hamwe formation hiyo wajau magrefie mfano haza maze mahakama kiasi ya magrefie 20 wahudhuria au hamaze formation hiyo magrefie wa kambali mahakimu wa kambali ya wale wanyinu ija edao ya hema qaabu ngarifanisa wa edao hiyo aliwambao Mungu edao hiyo ibirendo maqaabi wahondane na ula msomo ikao ndo walazimu ili washinde wakingie zedwa manazahao ikao ndo walonizo oharuma ze biro zahao nishimiwa Rais Ghazali Uthman mguna mletizo muri yamnika unono munji ya mhifadhi ndende familia hahe harinika ishara njema ya ukaya yehanza usila harinika ishara njema ya ukaya yehanza usila na nguwanibyo usilamu urenge kazi kuu oharuma enti ya komo haizoriwano zenturakanizo makhavi ya kawanome ya waheza hadarja yo majistra hiyo taratibu mkuu yaifanya ikao maraisi wa mtendea wajafanya nuhamadizo hajaruhusu sinome baadhi ya makhavi kiasi ya makhavi watano rawanome haruma lesiwa langazija ikawa romba Mungu inshallah ejazinu zifanishihe o haruma emasiwa yabakisha o hanza harabal alamin abangia barangasa rajarano me makhavi wao alaba ukaya hautaha zeva manazaha washindo zikingie haundo wasomo wala wahambazi university mbali na bali ngona maarifa ya ushinda wakingie zila dhamana ndo anikiwazo sha ngona maarifa nadharia ya teori ya woleo ngwajo wasoma upande wa pratique ila namna ikao ndio lazima tekeleze zedo manazao wasoma de sharia mbali na bali ikao ndo zedesao daula ya kumoria hatu haizo ngabo kiasi ya mafundishenda ikao watukuta wasome banu harumaze fani mbali na mbali za husu ya qada ngasina mamajista watano wadaraja za juu ikao wafano hazi hame kurdape au ngao hame ministère de la justice na mzima ikao yehito hame zitoza yakaba hame ardhi ya Komor na ex-president wa Cour supreme wamba mtukufu Papa Madajai mamajita watano wajoko jabanu wajose iye mahakimu wanu wanumelika wanomewa ikawa rejeza baadhi ya satena waje wajie hama formation inu makhadi wa hale hautaha wake maformateur maudu wake woshida wasomese wananyama ya moja ritama fundi warabu madoktor warabu ikawa somesa wa kulia Imam Shafi'i
waje wawasomese baadhi za jawanib oharwela misomo yao ikao do waifanye oharwase jamia shawaje waonese zila tartibu ikawa zifarihani hao haruma dawla yako yao wana msomo wa 12 ikawa insha Allah ikaze 12 zozi hisa yabanga njo subitena be ukaya ngwajumiliki zila darja za lazimu wake nizo ili washinde wakiingie haruma zila biro za hao wendo wafanye hazi insha Allah zihazi za hao zibire haundo naswahani tuwawanu dokaya makadhi nikiwa dhamananku haukaya nikiwa dhamana idhamana jibla ya hanu idhamana asasi ya hanu do dizendo la zahatu na ekale dahu likantino yabo uwakomori kwa juma ishino ekale dahu likantinai yabo uwakomori kwa juma ishinai amangia wenda dhamana ya urekebisha le dahu lahatu likanti haundu hahandani zendola zi sui zende hela mnikao de shadasha mnyezi mushahaba ngani dhamana ya owana watipotee owana watirelonai owana watirengwa ni magambe wabangwa walelao maneka wali magambe wabangwa walelao yaboko adobile ya wana wajori faimamu haruma ardu yakomo abanyamne nezidoma hizo mzizigare haundo mzikikie haundo ili njohondana nezera za Mwenyezi Mungu owakomo wajukaya aradinani ngalongo Mungu edaurainu ibere haundo ibere amani insha Allah na ramula basainu ngamdeklaro kaya rigua information ya humsomo wahima khadi kamba benze insha Allah juhadisa rahunda basainu ramula wone kamba benze wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاكم الله خيرا. أبصر كاريجو تساسا بزاعكم له معطولتين لما ضمن رسل كلمنا بالي ورجيها ومجازم يجوك بزهاو وباكي شبانو ولا مفرماتور nane mafulat ikawa ngwaju karmi daura walikiwa zi program zahao za ladhimu ziwende saharo mwini somo ikawa ya bulaban ni maali wasi transport na mashkuli قاضي كون وجندوغان الفاتحة قاضي القراء وأنا مفتي الأكبر وجندوغان الكونتي وسميسا إما قاضي كون غروانا قاضي الكونتي واليران يقوم بولا يسوي بولا مكتيان يقول قاضي أوران بمضمانا ورغو ونجي أو نجيا سيد المفتي الأكبر ويونسي وجنود هرمان ومسين السلام عليكم.
waangalizi watukufu wa hii dunia weba maadi namna mwaziona unumsomo ikaonga ujua alimishe maqadhi ikaonga mwaona wanu msomo ikaonga ujua ufanya kiasi ya sihukume na bili namna ikaodo Saidi al-Wazir ya zionesa yabodo shukuri ya haku ila namna ikaodo msomo wa bulwa na yabo ranzili makatiano msomo isabulwa ngaromba wa ngerdomnikaniza nyumeni husu msomo wa maqadhi wa hatika wa hamadina mnamzijuao maqadhi wando wasiha daraja yanku kabisa wa harmaiti au kayawano do pasao waende sendo ilize famisi kai haundo zikai harmatamu abo hamadi namna mona wonga shukuria haku namna ikaodo wambula wabula kirasmi ya baba hai maqadhi wa kanti ili abugewa jawafanya formation ya hao alilindia wa harmamu ya msasha je ifanshie wa harmamu يقوليات يا إمام الشافعي تعود وفنياو Si vous avez besoin d'une intervention en français, vous pouvez le dire Capra, vous pouvez intervenir et expliquer. لو ديكنا مخاوي مفهوم Deuxième de premier président au prochain. Ah ouais ouais, angalia ulang itu. Ada namna pada Wasa, hari presiden habis yang ambil nasionalis di bawah level. So lah, tunai yang sama. Ucapkan diwaz. Jadi diwaz. Jadi kasih kuasa memudi. Kasih muhal. Madi namna munao rumambiani ukaya information ya he maqabu ama ngari yao ili ujafanya interview hapo basi ngazo kaza kifrani angalizo anza watu kwa maana namna wao ikawa shukuru yao hapo namna kwa endelea
Chakula mwanzo. Kama mnamwona